Yani Kürt çok olsun. Millet edin ambejin xwediye çibin Kürtçe ki olsun. Şu yüzeydir tiştektin. Kürt millet gelek mazının. Rojalatana bin milleti ku heri zede nüfusa wan pırvu. O ağa heri zede, coğrafya heri zede de desti wan da bu Kürt bun. Yani ambejin hine beriya ku Brian May Türk livravın. Ji Azerbaycan bercanê bigire te diyên bêjin ji paytexta Azerbaycanê ji Tebrizê bigire derbasî gencê ve ji gencê dakeve were em bêjin alî Qarsê anî wê çaxeye bû. Ji wê derê dakeve were Diyarbekir Rihayê ji wê derê here em bêjin Musulê ji Musulê dakeve Erbilê Kerkûkê ji wê derê here Kirmanşahê ji wê derê here Hemedanê dîsa ji wê derê derkeve Tebrizê Îranê coğrafyaya gelek mazın Kürt server bun mirekiyên Kurdan hebûn îro Kürt ketine milletên din çi dixwazin Kürtçe wê dixwazin ya îro dünya hemdem da rastiyeke ye yani îro Kürt millete ketine taybetî şertên Kurda te zanî em bêjin şertên Kurdên Tirkiye yên başûr yên Rojava nabin wekef îro di şertê îroyîn da tiştê mesela em ji bo Tirkiye bêjin carê berê her yekê yani divê li Tirkiye di destûrnameya Tirkiye da wek Kurd wek milletekî cî xwe bigirin ya de jî Kurd wek milletekî li dere ku nüfusa wan piran ya li ser axa xwe bikarin xwe îdare bikin. Ev e mesele. Di wê çarçovêde û statûyek Kurda ye. Mesela Kurda mesela statûye. Heta ku statûyek Kurdan nebe, heta ku statûyek zimanê Kurdî li vî welatî nebe wê neyê. Hezbandin ew ê tikes rûmetekê ne de zimanê Kurdî jî ne de Kurda jî. Wallahî mesela herî mezina Kurda mesela asîmletbûnê ye. Heyf û mixabin ku gelehên zimanê Kurdî gundên vebûn. Na îro li gelehên zimanê Kurdî jî em dinêrin bala xwe dinekê ku Kurd zarokên Kurda bi Tirkî dipeyvin. Ev yani şikesteke gelek gelek mezine. Ji bo vê yekê barê herî giran dikeve ser ronekbîrên Kurd ser siyasetmedanên Kurd. Di vê Kurd evên ku pitekê hayan siyasetê heye berê te dî em bêjin mesela باورمند میسیونرین ام بیشین خریستیان میسیونری مسلمان جی یعنی میسیونر جو هر کس میسیونری دینی خود که چوا تدید چون گند به گند دگریان ایروجی بوی اوای دوی یعنی میسیونرین زمانی کردی هفن هرن بگند لگندان بگرن به جواتا کرد را به ام بیشین مزنین گندان را رونین بجیبن و لباجارا جی لگندا جی لنافچای جی لهر دری وی کی بکن چی زمانی کردی گوا کمر کرد جی مرینه یعنی اگر ملتک هفز بزمانی خویا ملتک زمانی خون داکر او یدی پوچه هبون اوی تشتکی لروی دنیای ifade ناکه پرچه ملتک دینه مالباتین کرد دویم بزارو کی خراب کردی پیون چی زمانی کردی زمان قدیمه زمان فره زمان مدنیتیه اگر زارو کی کو کردی بزن و هی بهتر هی راحتر به انگلیسی به ترکی به زمان دن زانه جبر ویه که یعنی کرد دوی قیمت زمانی خوب زمان وی زمانی قدیم بپاریزن yani çünkü gava kutup Kürdi zanlı tarhati İngilizce indi bi tu rahati am bejen Almanya indi bi zamanın dünyayı indi bi sırf bu veye ke beji sırf bu veye ke beji de Kürt zamanı xu Paris'in malbatın Kürtçi de mesela zamanda bitti avay de gabişundan abeş beşi zamanı Kürt zamanı mehbuna meye yani